gusto ka mo nga tanan, bisan matabo at kalibutan, di na magbabago bisan sa lupaman. Ang bungtuhan Mercedes kigog maon ko ini, permi ako dinhi makanhi, bisan din ako biyahe, permi ako dinhi mauli. An akon bungtuhan ngaran Mercedes, damugutan at mga hinumduman, tigampahan at mga ginikanan, permi ko na hinumduman. An akon bungto nga akong gimpuy-an, damugutan at mga ginagian, tigampahan at tinigangan, diri ko na hinangalimtan. Mga kasya Damo salamat. Ang ato ang aton Sangguniang Bayan Secretary Sir Rolando Macapugas nga sa gamang gyapon han iya mabaysay nga na makarit sumayaw han aminudo. Ngayon na usa pa nga aminudo nga sasayaw